Guku ndereti ya guthamio kwa nene mathukuru ma muingi githiaga na mbere gutumura maoni ngurani. Munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni anyitite mbaru mogaruruku maya, akiuga ino ni njira imwe ya kunina ukabira bururi-ini undu umwe na kugaciria ruhonge rwa githomo. Sio lazima wawe wa kutoka jamii mahali shule hiyo yenyewe iko. Tunataka walimu wachanganyane ndio tuondoe kisirani ya ukabila. Na tunawaambia wanasiasa wasiwe ndio wenye kuendelea na kasumba ya ukabila. Na kuria tongoria aria marari na njama ya kuhamurithia nene mathukuru aria marathamirio icigo-ini cia munini wa mutongoria wa bururi ni makomithitie akimarutira mukana wa gukinyukirio ikinya ria kiwatho. We want to eliminate ethnicity in our institutions of learning. And it is primitive and backward for any leader to pretend that they can stop teachers from Kenya from teaching in any school in the Republic of Kenya. Makimenenia ndereti iria ikoretwo igitheremio igijetukano gatagati ka Uhuru na Ruto, atongoria matiganite kaunti-ini ya Kiambu ni meranire gukanyita mbaru munini wa mutongoria wa bururi kuhuranira giturwa kia president mwaka-ini wa 2022. Na sisi hatuna shaka ya kwamba 2022 sisi hatuna rais mwingine, ni wewe. So we know who our president is and we know the line that we're going. So waache kututisha ati yo tarehe 31 mtaona watu milioni 1 Nairobi. Sisi ndio viongozi wa Nairobi. Mkitaka kuapisha Tinga apisha leo. Tuone atenda state house gani. Atongoria mekoragia hindi igongona ria mathiko ria rais wa Mbui wa Gicaru uria nginyagia gukwo gwake arirutire na njira nene guteithia andu aria matarari na uhoti guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, nie njitagwo Ngugi wa Gatua.